čuvene brze dijete, 7 dana 7 ili 10 kilograma, 2 nedelje 20 kilograma. To je jednostavno nemoguće. Znači, da bi neko krenuo da redukuje masno tkivo, dijeta mora traje najmanje 2 nedelje. Znači, tek posle 2 nedelje počinje da se topi mast. Unutar prve 2 nedelje ide voda out, počinju da se tope mišići, odnosno iz mišića kreće da se u negativnom bilansu dobija energija i tek posle 2 nedelje počinje da se topi mast. Prema tome, prve 2 nedelje dijete je, ne mogu da kažem besmisleno, ali nema efekat onaj koji je očekivan. To je jedna stvar. Druga stvar je problem nekoliko dijeta je to što mi s dijetom u suštini treniramo organizam da bude efikasniji u trošenju energije. Prema tome, kod prve dijete mi organizam izlažemo manjem energetskom unosu, počinju da se troše naše rezerve i organizam trošenje tih rezervi, odnosno trošenje energije, počinje da optimizuje za nove uslove. Sa svakom dijetom očekivani efekat dijete je manji zato što je organizam sve spremniji na to da će tako nešto da mu se desi. Prirodno postoji otpor gubitka telesne mase.